es momento que experimentemos la fidelidad que transforma. Hilatanaku yakanaka, portanwa, ya kauro, ya tuk eñataki. Kaukitan tasa, viernes uru pachawa. Y choroja tuk eñaniwa, parlt eñatakeja, take iglesia, parlt autonwa, hiliro roja, wainanakaru. Iskawa wanakaru, ya hilir wawanakaukanakaru. Kepuro roste palt aniutanwa, iskawa wanakaru. O karoh palt aniutanwa, warminakaru. Hilatanakaru palt aniwaraktanwa. Hichaja palt ñaniwa, take hiwasataki. Iglesia pachataki. Iglesia sapamaini ukanitanwa. Hichajilat kuyaka kalt ñatakeja, tatituta imait asiñani, suma tatituna rupa, moxa rupa, yawirt ñataki. Alak pachankir tatitu, maya yanap apjeta, intinta yapjeta, suma aruna kama. Sapamaini sa kaurasan hutao pachawa, kuna yakisiñampi, kuna hanwalina kampi, tatitu, nanakaja kaura kinja, haniu dueñopte, intinta yapjeta yok tatitu. Kaura sana, humaro mait asepsma. Oyena hayumayem aptene pjeta, sasina Cristo sotepjarua. Amén. Hilat kuyaka, mauro ham, nayahma wawaro hist akam sasina. Wawita. Utaman kau kisa ukau lugar wali suma lugar humata keja. Kau kin suma wali sum wawun hakatasta, kuchista, kau kisa. Katupak situ akam. Utakanja uthiwa pa lugar situ wali suma punewa. Kau kiteh ikiñajaja wal punukan munastra. Kau ikiñajaja wali papituja altituja naya wali sum siñataki. Ukaroja ma mesani pnayakaj utanaj situ. Ukamisan walpun nayak chut asi mont khasitu. No nayak hist mayampi no. Kunatsuka misah wali sumah nayak pensant pan wali sumpi mang aspachah. Mamita pa wali sumpun mang pai pachah ukat ukaru chutu sin monek sasin. Pero hupaha kamzituwa. Ukau hitanwa. Papitu hampi, mamita hampi, sapurua. Tatitu naruptha, yawirt aptha. Ukau hitanwa papitu hampi, tatitu thamayeseptha. Ukahisit abilurt auto kawawaha. Uka respuesta ukachut toha. Walpun wamus para yasitoha. Nayak pensas kantra, ukahopah mangkanya pensas kanyak sasin, nayak pensas kantra. Pero hupah situ, tatituru ukahitana katakapatha. Ukatwalikusa ukalugalaha. Nayaraw hisit asimuns mahumaroha. Kuna herencia humahaitas taho wanakamataki. Hani palakti kolkitha. Hani parlañ mun kolkitha. Palt añ humaro muns mawa espiritual ukatokitha. Kun hamsa kuna herencia humahaitas taho wanakamataki. Kuna yatist awi haitas tahuma hupanakataki. Nayah askiritu kah amtasipontua. Nayah hakt autwa mamitahan kulyakapampi hakt aut hanayataki tiyaharis tiyahaspawa. Kat hupanakah sapalwa punewa hupanakah imnonak uist apjereja. Pusi alwan listo 4 de la mañana ukachakan listo himno nakakant apjerewa himnariot sapurista sin hanayaja walpun yatintirit himno nak ichakamas yat maoro universidad ukachakanwa uthana hama concurso ukanja akam house apjereja
Kititi imnunagyatek peja ma concurso lurt anyani. Kititi kuali imnunagyatek apjukonaka hupanaka ma concurso apjanej. Nayak ist autuat sapuro imnunaka. Yukaoroch primer lugar uguperetja. Kunatpi hupanaka ist apjetua imnunaka. Yatek auta. Tatitu naruparo sart anyani. Tatitu narupaja yawit anyani nairakat libro Génesis ukachekaro. Ukaukitaro purt anyani yakamsis chitua capítulo tunkapayani nairakat versículo. Primer versículo 1 ukachekaro. Kan katkanyaniwa mahaki. Ukahakisti akamsu tininawa. Akamsi tatitu narupasti. Maurusti tatituh Abraham chacharua akam sanwa. Istapma akam sanwa. Urakima wila masinakama aukiman utapsa apanukmaya sasawa. Kaukir uraki nayah unyashtayama ukaruya sarantarakinyama ukum satainawa. Wawana kamampisti mahachamarka tukuyama. Aski wachtawina kampi puhtama. Sutimasti hachancharuga aptaraki. May ninakatakisti askirakitawa sa sena. Kitinas Abraham. Abraham, kuno hatititu hausu paroja. Uparusti. Upaksi tatit aukipampiu hakasina. Kunti palipukata, wali ni kunas faltkant siwa. Pero makusa supak mauro hatatitu stenak mist mayo kautamatha kamar marhaya markaru sarma kamar karo huma uintaya mamawa masuma huma hakasinya mataki sutimasa hachanjata niwa wawana kamasu alpun mirantaneja sasita satainao tatituja chak kamait asmas humaro mauro tatituj siriktamukum wawita mist mayo kautamat kunslur taukan mist may kam markata hanwalik tatukan Abraham ugaste mistu tainau tapatha pero nayak ma versículo yatektual pun aka Abraham ugahaketha yaka mensaje umaro purt eimontra aka Abraham ugahakiste kachachasti makosas hanipone arant asitainati. Makosas upak walpun loranaja. Kauki marcaros porina, kauki lugar tatito apaskana, makosas pon lorinaja. Versículo 7, kamsasin waseham. Ukanwa. Tatit Diosah Abraham unstaña. Ukatsti sarakinwa. Humat sarakir wawana kamaru. Aka orakchora sasam. Ukatsti Abraham chachah ma altar. Uka chikan wakichana. Tatitur hachancha nyataki. Hupar unstanyatap laiko. Unyastanyatap laiko. Hilat kuchaka. Abraham akusas pun wal luranaja. Ukabramusti akam luranaja. Ma altar pun wakistana. Kau kitaro sarana. Humati nairakat capítulo na humah lit ataja. Capítulo 13 ukachakansa. Utapuniniwa sasina. Abraham ma altar wakistana. Kuna rati hupah ma tierra wali suma ora que purta taina ukaroja.
Abraham sanawa ma altar wakist ana tatituro hach anchanya taki. Hichak na yara humara hist ay mosmaha. Humahach anchas tatitu narupa. Humah ma altar wakist tatu tamana. Ma altar tatituro maisinya tak sapuro. Sapuro wahiwasaha. Sapamaini tatituro saranya saha. Ma altar wakist anya. Ma altar wakist anya sany moneja. Que humaha tatitutua de pentaja. Tatitutua humaha sarna kastaha. Katay hilat kuyaka. Kaura sana. Nayara humaro haust iyan munsmaha. Akasimanat palit autanua. Palit autanua kun kam si wasak tiempo kachaka wali sumap nakasinya wai na nakarok palit aneutanua hupanaka kun kam sa akaura kinha kuna akabidap sa suma mantap kanya paha abnakap kanya paha parlanirak tanua hupanak wawanakasta 10 mochekapsa suma apartap kanya paha palit alaki utanua tiempo, chachanacasti, sacerdote, collán, sacerdote naktukuya paja, y palta niraktanua. Y chaja, ma altar lord añataki, tatitutaki, wakist aña. Ma altar wakist aña. Ukatilat kuyaka, wawita, iskawawa, wainito, kuyakita, anchita istaskista. Humach tatitutaki, wakist at ma altar. Hicha humaro haust ay musmaha. Ma altar ay wakist asma hupa. Ta alak pachar tatitutaki. Ma altar. Ka altar. Uka utaspaha. Tatitutaki maita sinyataki sapuro. Hiwasaka koraken unhiritanawa. Alak pachankiru katatitust pau dueño taka kaurakenaha. Kunaw hati humah ma problema pasataha. Uparoi hausma uka altar uka wakista tuka ukitanaha. Kunaw hati humaha kuna kuns katok ataha kuna bendición katok atak talento nak sa kumbabilak parlipi humah katok atak bendición nakha. Oracionampi soma apakt atla. Sasina tatito Dios paja walpun Dios pajar smaja ya ma parlan ham hisnawa paisuma tatito walisumpin humah munasip krista kunats humawa aka ora ke dueño taja nayaha unhiriktua anigo nayah dueñokte nayah unhiriktua uiwanax unhtua uts unhtua kuna kolosut hanina yankite ukat aka altar wakistha humampi sapuro parla sinyataki. Kaukansa kaurasan hatatitumpi parla simunap ta sapuro. Amparay aptuma. Amparlok asinha. Tatitu taymait sinyanya kampacha. Sasina tatitu nayaha yatektua unhiriktua kaurakena. Kaniwa nayak duinyokti. Uka problema sanchitak mantauh takauka wawanaka hampi ukaha. Humayanap ita tukteenya taki. Ukahan kulki falta sinsa tatito falta uki kulki yanap itaya hani kulki humankiti tatito kiwa tatito yanap atamwa nayaha kama oracionam tukt ya humataki takinimpi takitaki iglesia taki tatito taymait sinyani Allah pachangkir tatito summa Dios humawalpi sa pamainiro muna si Krista Ukato akin karasta si Cristo humanaka unhiripta wana yaw dueñotja na yaw humanakaros hanikuns falta ya phamati kun jamás ti mauro Abraham ka hakiroja inkarat auta asesina na ya apapjas apas kamamaja
pero humahanieran asenteja ma altar luraña sasina. Nanakah ma altar sa purpon Lord abgerekta o akist abgerekta. Utan sa ma lugar especial o akist abgerekta. Ukauhter kilta sasinas te kunay mana usunya nakah walinak sa kusisinya nak sa kwinta abgereks matatito. Yanap abgetay sa puro. Sa sina mait asir ma Cristo supip harua. Amen. Munat hilata. Ani ponita dito ap harak amtisti. Hupar sarma Cristo kut anip kanyaba. Dios pahar.